Shalom, selamat pagi Bapak Enang Nelongan Ibagas Tuhan Ta Yesus Kristus. Pai maijalohi tarigapan sigano paribata bani panurang sogot nyarion. Pasada hita hurta, martonggo mahita. Terima kasih maisomba konur nami hubamu Tuhan. Son ini mabagal ni pakkahulongin mo huban nami. Nadok marmudu-muduhon, manramotkon, rosi masarihon guluh nami. Bapa, elek-elek nami hubamu bani panurang sogoton. Orang iham ura pepikiran na marhite hatap. Asigok ibaga sapitoran na pasitongan ni hatamu mahanami. Makorjahon horja nami sa ganjang nireon. Bagas Kristus Jesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot nireon. Naboy isisehan nami marhiteo ni channel YouTube on. Tigapan sigano paribata bani panorang sogoton Jumat tanggal 6 September tahun 2020 aima tersurat bani buku Lukas bindu 10 ayat 3 nama katahon sonon laho mahanima songon biri-biri do hanima husuruh utongah-tongah ni beiku. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus tentu marosuh do kita anggo ibagas parguluhan taon bani sada ianan sonang pangahapta. Namin ulang behita dikat behujay hijay malasoh terus halanyaha halani dumma sonang pangahapta. Halani aima anggo bani halak na marhorja anggo misalni ipindahkon ianan horjani rado lang sonang pangahap ni halane dumma sopat sodap bani ianan na parlobe. So do homani ang wadong ma orang tua manimong dipindahkon mahomani nyombah ni sikola otu lang be soda panghap ni halanyaha halani suasana na baru mausin nyombah ni baha matantangan ni pakon buwe ope contoh-contoh naligan na pataridahkon bahasa isepe halak ni anggo domma soda pangahap ni anggo domma sonang pangahap ni bani ianan parhorjaan atap bani sada ianan atap bani sada huta langsung de pangahap ni anggo marpindah-pindah. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ai usihan duhasa ai ya pasal pangahapan ta. Nah, marhitikon nirigapan sigano paribata bani panorang sogoton pasingat kon hita bahasa maningon totap do hita ibagas parguluhan taon sirsir misir manadikkon parguluhan ta. Jadi anggo nini Tuhan Yesus sangga marsuruh bani susian na 70 halak ai laho mahanima lau huja laho mengambilan kon pasal pambahenan ni Tuhan Yesus. Nah, totu anggo isobut kita bani panorangon ai mamangidangi. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon yarusi hita do bahasa mangidangi mangihutkon pikiran ni jolma pakon mangidangi nah harusukon ni Tuhan Yesus marlegan ra anggo mangidangi ni hurta sodap mapangahap taay alanya alani bahat halak na boy idangi hita. Tapi anggo Tuhan Yesus do matakas iboto bahasa izin misir ma susian ni ay laho mamis susian ni ay laho makorjahon misi atapi makorjahon tugas na yapehon ni Tuhan Yesus baha tumang ma tantangan janah hosah ni sidia be gabe taruhan ni ma anggo laho masidia mangidangi pararatkon pasal pambahenan ni Tuhan Yesus. Nah, sonay mahumani hita bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus barang isepe hita barang ahape jabatan ta ratene anggo isuruh kita mangidangi atap isuruh kita laho manaksihon pasal pambahenan ni Tuhan Yesus ibagas 20 taon. Misal nih bani perhorjaan ta maningon ipatadira kita do bahasa Kristen do kita
rado halani ai gabe bahak matene lang meros humagidah kita halani Kristen do ai totu humbani segi jabatan pakon karir pe rado tarlang-langi. Ya, ay masalah sada contoh nih. Anggo ipataridah kita atape ibere kita dirita lau manaksihon pasal goran ni Tuhan Yesus apa haganupan pambahenan ni. Tapi ulang mabiar kita bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ipasingat hata ni Tuhan Yesus bata bani panorang sogoton lau manima. Songon biri-biri duha ni mahusuru utong ni begu. Jadi biri-biri ijon ay magambaran hagalekon. Jadi lang salah tene anggo isa dari kita, anggo ibotoh kita nagabe kelemahan ta. Jadi sedohala ni galek kita, jadi ibagas sada parhorjaan ta, gabe songon habindoran kita. Ya, ada istilah ni bahasa Indonesia nama katahon ya, di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Ya, akhirnya ya sonaha na rusukon di dunia on gabi sonai hita na pinting aman lang sonai tene bapak ina. Ya, jadi puri di PHP isa dari hita do hagalekonta, isa dari hita kelemahan ta, songon sada biri-biri na langadong alat pelindung ni anggo bani bahasa COVID ni langadong APD ni alat pelindung diri ni. Tapi halani Tuhan Yesus do na marsuruh kita lahu manaksihon goran ni apa haganupan pambahenan ni rosi hidup ni hurni totu meningon takas do bata Tuhan Yesus sendiri do homani na mangundingi kita. Jadi por ini PHP ni kita isuruh ku tongah-tongah ni begu lang perlu kita mabiar halanya halani Tuhan Yesus tong-tong rapa kon hita halanya na perlu aima sangga ibagas nama naksihon goran ni Tuhan Yesus. Sangga napataridakon perguluhan hakaristenonta ito nga di dunia on. Maningon tetap doha penihita dohor jana orot hubani Tuhan Yesus. Jadi lang HP ini padohor hita dirita hubani beguai. Ya, ase marhasoman hita hubani begu, pakon begu jana lang isoroh kita lang ipangan hita lang tene. Goran ni pe biri-biri sip salah malawan pe salah kalanya sonaha maningon maruhur jadi sonaha la Kristen na maruhur selaku biri-biri itu ngatongan ni begu aima maningon tetap mangajamkon goran ni Tuhan Yesus jana tetap makorjahon nama dear. Jadi lang pura-pura makorjahon nama dear tapi memang tongon-tongon humbagas uhur na bersihma makorjahon nama dear. Ase porini pe hita mangguru i dunion tapi lang do songon dunion hita. Jadi porini PHP ni hita marsitaron songon dunion tapi marlegan do goluta nani horjahonta marimbang dunia on halaniaha. Halani hita aima suruhan ni Tuhan Yesus i dunia on. Biri-biri ni Tuhan Yesus dunia on. Ase tetap mahita orot jana dohor hubani parmahanta aima Tuhan Yesus. Ase porini pehita ito ngatongan ni begu manggulu Tuhan Yesus ma nama perguguhi pakon napasirsirhon malas ni hurbata. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa ase ibagas perguluhan nami sigano pari. Takasma banami bahasa pitah mangajamkon hidup niur apa holongmu rosi pangundingyonmu porini petongon itonga-tongan di dunion bui ancaman bui hasusahan bui sitaronon naroh humbani dunia on seng anjay mabira hanami alani hamdu na mangunding hanami hamdu na gabi batar-batar banami alani Bapa ibagas saganjang nyeron pe ipondo sanaya beguluh nami bagas tanganmu kita marhite goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si peluah kanami. Amin. Oras bataganupan. Selamat pagi. Anduar matongon. Songon biri-biri. Na ibagas sagale koni. Na tetap ibagas pangundingyon ni parmahan ni.
So naay mahita man dari ni guluta sa ganjang niya rin. Puri ni bahat ancaman, bahat tantangan, bahat hamaholon ibagas gulutaon. Tuhan Yesus matongtong, gabi pangundingyon ta, gabi yanan haporusanta. Shalom!